Ikong arena nyota, ilong iway na kilong kami bala tresitom, bat persang ban penkeladur, yaka arphon riu shela konsuensi, hakis nemba lalek bat kumjuru, hakini kis nemba menta. Hakabakat bala naka borjong isimet, ila persang ban yarap ya kipaj ba kathan. Hakaba kibabun kipaj ba kila perto yaka kerteng jong i. Ikong arena ila lumru yaka jingilang pajba kabahe ban pen ba idon kabor ban yang persya ban yakun yaka election hapo jong usnem arhajar arpulai. Hakaba hakani kesngi lawan ban saki da UMLA uba ALHEC kumju uba Ernest Mauri kamtam uchuba o ubalong National Vice President kaseng BJP haba ay jingkren nakalyang uba Ernest ulay itu ba ikong arena indai ikertong jong kaseng BJP naka arpon riu konsuesi jong kasyela bat ulay turu balada kipaj ba kin ay jing job ya ikong arena haus nem arhajar arpulay kaparti kan persyang ban pentrehok ya barok giskim kibakan tup hadu nyopuai teli ki jat skim शिलोंग में रोपवे बनाएगा बोला हम लोग का सरकार क्या मतलब है शिलोंग में रोपवे बनाएगा रोपवे तो आप लोग इधर जाइए आप लोग को क्वा पान ये जो आपका झाड़ू दूसरा जगह से तीसरा जगह को लेना है शिलोंग में अभी ये लोग प्लान कर रहा है रोपवे बनाने के लिए तो अभी तो चुनाव आएगा आपका पास आएगा पैसा देगा 2000 1000 5 साल लापता मुख नहीं देगा 5 साल में तो आप हिसाब करो क्या फायदा है 2000 sila konstituensi bangim dai su ban be kidon hado nyau pau teli kiskim nyau puai baka sarkar BJP na po Delhi kala penbana ladang akren ni kita kiskim kan simpor lai kenta gin sai kren hakoi kapor mentah election kalajan kinwan ban penbe yepi kinong ngan ai surok ngan ai hospital on ai kata kadeng tang kecingkular naiki yok ban ai hapatan ban siu tulop inong trekam sarkar hablai chedeli hapra kabul habong ai pisah yang ni umdon pisah bani ka bobot ya kita ki parti ki bamla aban trekam ye la bait ba ai kabut direct sia ke BJP krang ba mapi sia ki pait ba pinyo ya ke ai ka ba pitmu kamtam ya ka chinge ka ba pi siam kimun ban snai ka rokwe po shlong kin yeno haba lai duk surok na koi chaka re ban sna rokwe sene ban kit yu sensar ban kit yu kwai ban kit yu tempo ban kit iki brio na ka tu ka chaka bamlat kali sya koi ka chaka ngidei ban don kata ka jing perkhat ka bathmai kumbolong menta hakini ki jing chung ki pait ba haune covid ka sarkar jong modi kal ai pisa siki MLA arpusan lak marwai ban ai khao ban ai sini yepi san pholak hadian ban ai la ai bakin ai yepi de pisa andrei ke cingkeli ke bangibo bon ki pai ta kyong yemyo te ka por ka poi menta election kam slam shu ma pi ki pai ba pia ban bu ke cingkeli kalinti jonga kumdo ban penkala ya kalong yen ki banduk kalinti jonga kumdo bangan kit ya kalong kor jong ka yen ka basak bambeng te nga ya i ba ka de ka syala konsensi jong i baro lai pusan snem ni mat tang da ka jinge kamdang kata ka nong mi khmat umdang nu taw nong mi khmat uban tip lem ya ka yap ka em ya ka pang ka sitom ya ka du ka jot ka pe te menta ngami rang ba da ka jingir khu jong i wei pai wei badan ha ka de ka lempong bangin yang rasong bangin pen ya ka bok ka nusip ba ka ne ka de ka sin ka maningkong bangin la si syaban poi ya kata ka thong ka ba pernai ka banglong kata ka dak ka sien bangan betin lentilan ya ki basadien ya ki bisa banbe ilong kita ki basadien hadu kata ka bamdang kata ka jing khai mat yang ikin diat do rai lengba ka jing yarap jong skim jong ka BJP ngidang dong kata ka jing im kindia kinsot lengkum tangi ngila de kita ki slip kita ki brau ki bala syak tek syak kom bamdan lentisyo Ita ginong mikmat kibla job na sila konsulsi Narendra Modi ji ingin kami ya ke surok kalapoi
Idon kami ke kelapoi. Idon kami ke slide kelapoi. Idon kami ke development kelapoi. Nak kata ke dau. Ngikot ngiweri piru. Baga ni ke sila konstruksi kemdai mensadin sak. Ku makalong mentang labun ba ki nongilam ke belah mi mencua nang ni belah long hadu ke pu chief minister ru. Hendai nak kata ke dau ngong pi balada pi kuat sisa ya kai roi ke par. Pi kuat sisa ke development ke bebun. Nak mentang ka jimen toy jong ke konstruksi ba state rockaway mentang la dei men pai ke khmat ke jungi chaka Bharatiya Janata Party ya ke bagin pen get scam hakini dang sa hakini gin riu brai gin nyom brai ki pra brai mentang bagin trai sistem bagin la ban connect khamjan hisho ya ke shela bat ka Delhi. हाँ, घर घर में जाके बोलो, हर घर में जाके बोलो, ये करके ऐसी सेला कंस्टिट्यूंसी ऐसा बना के रखो कोई दूसरा पार्टी आ नहीं सके इधर। करेगा कि नहीं करेगा ये? हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ताकत कम दिखाई दे रहा है। थोड़ा तो ताकत तो होना चाहिए। कोई लोग तो शायद हिंदी नहीं समझा होगा इसलिए हो भी सकता है, लेकिन इसकी ताकत लगा के आप लोग आज से ही काम करना पड़ेगा। ज़्यादा दिन नहीं है, 250 दिन समझो, 250 दिन है। आप लोग एक एक आदमी 250 आदमी का घर में जाना पड़ेगा, गांव-गांव जाके एक एक मफलर सबको बोलो आज से बीजेपी बन जाओ, बीजेपी का सदस्य बन जाओ और बीजेपी यहाँ से हमको जिताएंगे और यहाँ से हमारा कोटा है, एक कोटा है, मिनिस्ट्री में कोटा मिलेगा तो हमको देना चाहिए। ये सब जाके बोलना पड़ेगा। ये बोलने से ही ईश्वर भी आपके पास खुशी होगा। जो आपका लिए अच्छा काम किया है, आपके लिए अच्छा काम कोई ना किया है तो ना, किया कि नहीं किया? तो जब और अच्छा काम करना चाहता तो उसको क्यों मना कर रहे हो? करने दो ना। हम तो अच्छा तो कर ही नहीं पा रहा है, कोई लोग तो अच्छा काम करने दो। Daki kanos Pak Hajar Krur lapan pai ke bisa. Henry ngawan na sa tayo na siliang ngabu kakali haparkan nang tay ngasuan laki kali pasenjat kapoy kan jing itu kana po kali kiong ani sar ngihapan simram gabay gali na marka surok kamlong ngaong yaki haba pikwa ka jinggala pengela na do nakli hadu kejat Daidam Hamne Lasulong Nong mi khmat Badon si badon Badon si badon Badon si badon Mentahau kun Pinom yo jinggala Wat ka kamarang basinong ro lada pimpen kala da way Pinom sutu Gabha Kano ka bakambha kano ka basiyo Ngidon ka manwara ka chain Ka jinggala Lada ikong irina in job nang ni ngakkermen ba mai in tribe ha khamba arsya ban ya kai gbala le da ba